Assalamu alaikum. Don Kabar bugün Tokmok'ta. Tank saat 6:30. Bazar kızı başladı. Buyursa dostlar, koldan gelişince tartağız dostlar. Koylar geliyor atat. Sizlerden like, подписка, комментарий dostlar. İçine malumat alıp olan tanıtpay. Dostlar, günkü 27 fevral 2022 yıl günkü jekşembe. Tokmok mal bazarı. Buyursa tay kança bayke tay? 40 deytini tay. Erkek mi? Erkek değil 40. Biraz jarık kirse buyursa tartıp başlayız. Biz menen kanalda ayağına çeyin görüңүздөр dostlar. Kızıktım var aldı da. Assalamu alaikum dostlar. Bizden kanalın görücüleri. Biz Tokmok mal bazarının çöp pazarına geldik. Buyursa çöpün bağlarını bilip veririz. Koldan gelişince. Sizlere like, komentarий, подписка olup koyunuzlar. Kata gençsiz olsa geçelim sırayız. Assalamu alaikum ake. Kançadan bağlar? Alo. 350 değil. Kançadan beri? 350 sondan. Bede. Var mı? Bede 350 sondan eken. Barın kança ver atasın barına? Az barına ver atpay ba. Uşunun barını alam deyip kegetik alıp ketemin deyip 320'dan beri de atat. 320'dan beri de atat mı o tüktü? Bedi. Hazır baykesine çalı atat. 350'den bas verem deyip. Dostlar neydi bakal turat jügörü. Assalamu alaikum. Sizdeki? Kimdeki? Ahtıqı deydi az görülüç. Sizdeki mi? 220 som. Bakal. Jügörü. 220 som. Çöp köp tuğanlar çöp. Çöp köp. Assalamu alaikum bayke. Bağlarını aytıp bas çöpün. Bu çöp koy bedemez. Kançadan tabiği çöp deydi taza. Narından geldi. Tegi jana men buqatan jolup badım. Men de çöp alış kerekmi? Oşa men de çöp algana geldim bayke. Kançadan boladı? YouTube'dan var. Çöpün bağısını aytıp bas. 350 otasın. 350. Kançadan sattınız mı? Satın eksini? Satın ekimde 350 somdan. Çoğun çöp peki bu. Bak. Bu yerde bede turat. Yaşılken. 370 som. Kançadan satıp atasın emin? Satın ekisi mi? 370'ten aldım. 370'ten beri atasa? Alıp atacağım elde. Nomer aytas mı? Telefon nomer. Aytpaysiz mı? Ha, birle maşina deydi, satı verem hazır deydi. Bu жерде arpa saman turat. Dostlar. Kançadan bayke bas? 270. 270. Arpa saman. Çoğurlaş. Çoğurlaş deydi. Kançadan beri atasız şular? Satı atasız mı? 270'ten. Ha, 270'ten satı atan deydi. Tokmok'ta. Şunday, bulgun bağlar. Dostlar, bu жерде saman turat. Buğday saman okşaydı. Buğday saman. Ha, surap görelim. Assalamu alaikum bayke. Kimdeki sizdeki? Arpa saman diyeceksin. Ha, arpa saman eken. 270'ten. 270'ten arpa saman. Çöp köp tuğandar, çöp köp. Jas kele atat. Çöp köp. Assalamu alaikum. Baykeler assalamu alaikum. Çöpün bağısını aytıp koysa? Çöpün bağısı 340. 340 bede mi? Bede. 340 son. Moç mu? Arpa mı? Saman mı? Budaydık mı? Arpa saman. Kança bu? Arpa saman 260 tane. 260 son. Buna ki dostlar. Assalamu alaikum baykeler. Kimdeki çöp? Bağlarını aytıp koysa? 380'den. 380 som. Bede. Kançadan satı atasız ya satı ekspert? Bu getirek. Beyaz getirek. Ha, bular get atat he? Kançadan get atat var? Var 330, 340'dan. 330, 340 somdan get atat deydi. Tokmok mal, evet, Tokmok bazar, çöp pazarı. Buna bu жерде 350 somdan çöp. 350'den satı atasız mı? Surap atasız mı? Surap. Kançadan satı atasız vardı? 340 somdan satı atat eken. Rahmat. Tak, bu жерде. Esparsep mi bolu? Bağısı kança? Бұл деле 340 deydi. Esparsep. 340'dan surap atasız. Çiğ boyunca dostavka var mı yok mu?
Dostavka var ha? Nomer aytasızmı telefon? Eğer emetseniz aytsanız болады. Aluvchilar bolsa. Az eкен ушуну эле сатып берем дейт. Так, бул жерде эспар сеп дейт. Мынакей. Канчадан? 280. 280 сом. Канчадан сатып атасың? 280 эле. 280 эле сатып атам дейт. Шоң күтөр экен. Bilmem abi. Ya. 280 сомдон. Арпа сама. Муну дүң сатасызбы? Жем бирден эле сатабыз. Үстүсүнө деле. Чүй область боюнча доставка барбы жокпу? Var da. Бар э? Доставка бекер. Эгер бир машинаны алса, 10 түк алса бирөө бекер. номер телефон айтасызбы, айтпайсызбы? Номер телефон айтасыз. 700 Аха. 55 Мхм. 65 85. Ушул номерге эгер кимде ким чөп керек болсо туугандар чалыңыздар. Жөн эле чалып кабатыр кылбаңыздар достор. Кайсы жерде турат бул чөп? Бу жерде эле турат. Токмокто эле? Токмокто экен достор. Бул жерде ат башыныкы дейт, таза табигый чөп. Баасы 320'dan. 320'dan. Доставка барбы чүй область боюнча? Я бай. Benzin kuyup verse bara veririz. Benzin куюп берсеңиздер бара беребиз дейт чүйгө. Же бардык жерге. Çuy boyunca. Çuy boyunca. Любой жаққа кете veririz. Телефон номер айтасызбы? Айта бериңиз. 502 Аха. 07 Aha. 94 54. Ушул номерге кимде ким чөп керек болсо чалыңыздар туугандар. Азыр. Болду маны. Жок, чөптү да. Азыр. Мына 330'dan таза кетип атат бу жакта. Бул эмне? Арпа самамы же чөппү? Чөп. Полянын чөбү дейт. Чөп. Так, бул жерде 380 сомдон. Беди. 380 сомдон сурап атат. Канчанчы кос байке? Экинчи кос. Майда 20 сом кимде бар я? Та бул жерде 380ден сурап атат байке, беделерди. Бул сатылдыбы же сурап атасызбы? Сурап атабыз да. Сурап атасыз, э? Чоң түк экен. Канчанчы кос? Экинчи чабык. Экинчи чабык. Чүй боюнча доставка барбы жокпу? Доставка бар да. Бар, э? Доставка кылып беребиз. Кылып беребиз дейт. 380ден полный бир машина алса жеткирип беребиз да. Бир машинада канча түк болуп калат? Бир машинада ар кандай 400, 300, 350 дем барат. Машина номерин татпайм мен, чөптү татам. Телефон номер бересиңби? Берейин. Айта бериңиз. 704 Аха. 308 648. Ушул номерге чалсаңыздар болот, эгер чөп алам десеңиздер. Мына 280 сомдон арпа саман. Арпа саман. Асты бедеби? Канчадан бул? 370. Беде 370. Экинчи чабык таза. Экинчи чабык таза дейт. Бул токмокто эле турат да, э? Токмокто турат дейт. 400 сомдон түктөр бар экен, беде түк. 400 сом. Достор, чөптүн баасын билип бердик. Колдон келишинче. Сиздерден лайк, подписка, комментарий. Ассаламу алейкум.